关心环境，来去印尼海峡，今年海峡的酸路大面积超过5万平方公里，占全世界的18%。不过过去是因为非法炸鱼、掠鱼破坏生态，所以当地政府有提出呼吁计划，即嘛是互非法掠鱼的这渔民共同来保护酸乌大。另外，当地政府有开发红树林的生态观光，互游客来种树啊，同齐保护环境。 伫印尼首都雅加达北部海岸有一片红树林自然保护区，游客供世代船来遮享受宁静的自然环境，也有环保人士教人亲手种红树林的树栽，为保护环境尽一份心力。 Bahwa mangrove ini memang unik ya secara ekosistem. Ini tumbuhan yang cukup unik. Yang tadi saya bilang bahwa mangrove ini bisa menyerap logam-logam berbahaya gitu. 印尼当局去年就启动一项恢复60万公顷红树林的计划，不过红树林就要成长5到10年才有够用，会当抵抗海涝，而且伫咧周边也有真侪建商想要甲红树林开发真侪海沙保育路区。 保育计划困难真多，就要坚持到底。一片58公顷的保护区，只是印尼全国研发410万公顷红树林的一小部分。去年一年就70万公顷被错掉。另外，伫印尼的旺加西海峡，120个酸雨大岛所组成的斯布蒙德群岛海峡，20年前因为非法掠鱼真严重，海底酸雨大被炸鱼、毒鱼破坏，规拢变成碎片，只敢剩2趴。 Dan susah pekerjaan yang lain yang belum kita bisa dapatkan di situ di pekerjaan yang lain. Akhirnya pekerjaan itu kita terjerumus di situ kita bisa tahu. Akhirnya terjun di situ. Bisa terjerumus ke bom ke pembiusan itu. 科学家尤素夫教授伫咧过去20年来，伫当地巴迪岛努力伫咧保育周边3公顷的酸雨大，说服渔民做保育。 自酸雨西能受精开始断，就将地图型的框架结构放入去海底，顶头放酸雨的碎片，可以会当成长。过去炸鱼、毒鱼的捕拿者变做生态守护者，即马酸雨大愈来愈勇，热带鱼也转来啊。 Coral Triangle yang intinya adalah Indonesia, Filipina, bahkan di Indo-Pasifik ini memang harus terjaga terumbu karangnya agar mau melestarikan terumbu karang di masa yang akan datang. 公司新闻，施惠中编辑。